Mislim da je krajnje vrijeme da tužilaštvo uradi provjeru i da se prekine ova odvrata agresivna hajka koja je usmjerena prema meni, odgovorila je generalna direktorica profesorica doktorica Sevija Izetbegović povodom upita šta misli o tome da će tužilaštvo ispitati njenu diplomu. Sasvim sam svjesna činjenice da će nakon toga biti izmišljen novi razlog za napade na mene, ali mi je i drago da će se svi uvjeriti da ove napade vode oni koji su preko veze završavali fakultete, pa i ne znaju kako se istinski ostvaruje akademska karijera. Također im preporučujem nikada preko mene neće zapošljavati preko veze i bez konkursa, niti opremu i lijekove bez tendera. Otvarati privatne fakultete ponižavajuće niskog nivoa, krasti jajne stanice ženama niti lagati pacijente o dijagnozama, navela je profesorica doktorica Izetbegović i dodala: U mojem putu napredovanja morala sam proći sve provjere predviđene zakonom o visokom obrazovanju. Osim toga, tužilaštvo će provjeriti sve one rukovodioce i uposlenike koji su imali moj dosje, koji se nalazi na medicinskom fakultetu, i utvrditi šta i ko je uzimao i otuđivao iz istu dokumentaciju. Ja nemam pristup svom dosjeu, a obaveza fakulteta je da ga čuva. Moja akademska karijera je neupitna i tušću sve one koji su tvrdili drugačije u pokušaju narušavanja mog ugleda. Neka počnu skupljati pare za plaćanje odštete.